Muraho, nitwa Nsanzimana Jerome, nkora mu bitaro bya kaminuza bya Butare muri service ishinzwe kurwanya gukumira indwara zishobora kwandurira mu bitaro. Uyu mwanya rero tugiye kuganira uburyo bwo gukaraba intoki nk'imwe mu nkingi ikomeye yo kugira ngo turwanye indwara ndetse tunazikumire. Ni byiza rero ko abantu bose bamenya ko gukaraba intoki ari ikintu cy'ingenzi, cyane cyane bavuye mu bwiherero, mbere yo gutegura amafunguro ndetse na mbere yuko bagiye gufungura. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukaraba intoki kuko ari isoko y'ubuzima mu kurinda no kurwanya indwara turi hano kwa muganga. Turabanza tugafungura amazi, tugatosa intoki zacu, twarangiza tugashyiraho isabune, tugakaraba mu biganza, tugakaraba inyuma y'ibiganza, tugakaraba mo hagati mu ntoki, tugakaraba mu nzara, tugakaraba hano ku gikumwe, tugakaraba hano mu ntoki n'imbere muri iyi mirongo ko mikorobe zishobora kwihishamo, tugakaraba hano ku gifunga. Twarangiza neza tukongera tugakaraba neza, tukiyubuza. Uyu mwanya wo gukaraba neza rero umara byibura amasegonda 40 kugera kuri 60 kugira ngo twizere neza ko bya bice by'ingenzi twabikozeho, kuko tuzi ko mikorobe zishobora kwihisha ahantu hose nk'uko twagiye tubikora. Iyo tumaze rero gukaraba neza, dufata cya gitambaro cyabugenewe cyo kwihanaguza amazi kiba kiri aho dukarabira, tukihanagura neza amazi, tukakijugunya ahabugenewe. Ikindi tubibutsa nuko gufunga amazi, hari robine ziba zifite aho dufungisha inkokora, biba byiza. Si byiza ko ukora hahandi wafunguye amazi wakoresha intoki kandi umaze gukaraba. Ni byiza gufata rwa rupapuro ugafunga y'amazi yawe n'urupapuro narwo ukarujugunya ahabugenewe. Twibukiranye ko gukaraba intoki ni inzira nziza yo kugira ngo turwanye indwara igihe tugiye gutegura amafunguro, igihe tugiye gufungura, igihe tumaze gufasha abarwayi bacu bari mu bitaro, udukoresho twabo tumaze kutujyana mu bwiherero. Ni byiza ko dukaraba intoki kuri bagenzi bacu mbere yuko dusuzuma umurwayi, nyuma yuko tumaze kumusuzuma, nyuma yuko tugiye kumukorera activity yari yose yo kumuvura. Ni byiza ko tubanza gukaraba. Nyuma yuko dukoze ku bikoresho byose byo kwa muganga, ni byiza yuko dukaraba intoki zacu ko biriya bikoresho bishobora kuba bifite mikorobe. Nyuma yuko tumaze gukora ku matembabuzi yo ku murwayi, ni byiza yuko dukaraba igihe cyose intoki zacu zigiyeho ya myanda. Ni byiza yuko dukaraba neza nk'uko twabibonye. Aho dukarabira rero akenshi muzahasanga n'izi mpapuro zibereka uburyo bwo gukaraba neza. Aha kwa muganga tubyitaho kuko mikorobe zishobora kwihisha muri za ntoki zacu. Izo mpapuro ziba ziriho uburyo dukurikirana, tukareba, tukanakora hahandi twifuza ko tukora kugira ngo y'amazi n'isabune bihagere dukarabe neza. Ikindi, hari igihe aho turi gukorera haba hari alcohol cyangwa se umuti wabugenewe nk'uko twabivuze hejuru. Uwo muti nawo ushobora gukoreshwa mu kugira ngo dusukure intoki zacu. Ni byiza rero ko dusukura intoki zacu dukoresheje amazi n'isabune cyangwa se dukoresheje umuti wa alcohol. Cyane cyane aya mazi n'isabune tuzabikoresha igihe tubona ko intoki zacu zanduye umwanda ugaragara n'amaso yacu. Ariko igihe tumaze gukora ku bikoresho byo kwa muganga cyangwa se tumaze gukora ku murwayi, nubwo intoki zacu bigaragara ko zitanduye, ariko aho twakoze kuko mikorobe aba ari nto cyane itaboneshwa amaso yacu, ni byiza ko dukoresha uriya muti wabugenewe twita sanitizer kugira ngo dusukure intoki zacu ahari aho mikorobe yaba yagiye ku ntoki zacu ibe yavaho, tutayikwirakwiza ku bandi barwayi
cyangwa se twebwe ibe yatwanduza. Reka tugire isuku y'intoki zacu, bibe umuco wacu, kugira ngo turwanye kandi dukumire indwara zishobora kwandura zinyuze ku ntoki zacu. Murakoze cyane.